خدمت وطنك فالرحمن يجزيك، وقدته للعلا فالرب يعليك، إذ قد أنرت لنشء العلم سبله، تبارك الله من هاد لهم فيك كما مر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما أسلم ما فون إسلام يا فلاي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. سبب الفلاك أنا أمنا يوم برو إسلام يا كون يولا. أمنا برو سنزي تباك سحبوكا على جنبوما. كشنا بتباكا. نيكو يكما تباك سحبوكا يبكما تباك يرد كنينا مايكا. نو يتباك مغبنا تكو. mo kalan chugo ani hinan ba sukuna anabi ci defan chukumna sallallahu alaihi wasallam kuma sahabawi alakra boyan chugudi yalla bata chugudi muslim ya koyon yana boy chugudi yuka hamna ko fai aya jabi chugudi qur'ani jigina ga beni mugumununga ingaluye amna salamu subaw amna sahaba na fara ko ci ba ga sahaba an hakli jigi ce mauna ga caya kuma تبغى صحابه ويجنوني كم نتبغى صونا مغو نوي أنبوي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم تبغى كماني مؤمن يرتمو يربا كونكا أمسوي مؤمن باوي ما كم أنبو كم نتبغى صونا مغو فين به لمن يلا كذاك جننا kamni afanyon abanyon ateru ajenyon ani mogo de ichiba yinyana ke etugala rubela de ichiba ka sahaba amna sahaba to godo amno jogo san mondo be chawanta sina muhammad la sallallahu alaihi wasallam ana barin kunna amna yika fo قرآن جينا موان سبعين كوننا فيه آيات محكمات الله وقع نكون شرعوا باكم هن أم الكتاب ولودي كما يرى بكرم باوي وهما قرآن جينا سببوا منا نوي كمني سبعة تمام بنو دما كشي سببوا ينغلوك problem do wuli سببوا مسلمان بنو ينغلوك أمنا سببوا مسلمان do بي ale bina se foga ingale ke yala muso to wate foga cha muna kuma tiba banya atak ma kun fe kona abiji amno belajile makan kunana ala muso boya ka karama islama ya muso boya ka karama tumna allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali wa billahi tawfiq ala kan be sawa dine nyo watli jige nyo baro tiba na ka sabaw ka baro kadi kisna tiba ka akam dola wati wore kala suna amina ma sahaba fala minka oye amba khadija assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم ترى أنا بروكنا لنا سبيل فلاك نيكا أمبي أكره صحابوكا ala jabu makishna mitibaka bi amna kuma watiwa sahaba minka oye sahaba folo yere islam folo watiwa yere kofe ala de folo fembela ala dara tibala kishna waka benye ala kara muso folo min duna islam yala ala kara muso folo min tibaka sosike amba khadija bint khuwailid mo bakun do aka community la ala kala kishin baka yana haka cibaye ay barake aka commerce la cibaye barakai ala na fura te onyonje dana yani buyani karama konnana amba khadija akum siganya meke me durub la kata shami absaki masawara la kata yemen obo ya dara kai
ngaw bela afulla sina muhammad ma akumi tama kaya magan chatiye kayla kuluga sina muhammad no fe kata dumnu dama ati tamaru de melinga tamaru de flaga ngaw na tabe amba khadija ala silto abena katama kay kakulu ya ce tamanta siga min yele sina muhammad kun tana bay sina muhammad kun je sina muhammad kun fay ale de latiga unyonte ba boya masegibe amba khadija ay tibaye defme soro abesola amba khadija fe fana kera sina ibrahima tomay abdullah qasim zainab ruqiyya kulsum المسلمين ولا غير فاطمة الزهراء يعني إبراهيم أيسر سبب مصوبة رفنا فيه عند ابن سوق منو إن شاء الله أما خديجة دومنا تبارك ونقطو بلواتو سرا مسو أمرو كافو مسوي تشوسا وتيروي sina muhammad kwama ko alisrana ayra koro kadaka akumtuga jibillahi sugula tuga mina jiblan na ma o tuga kelila konne suna flo na jigaka o mana wahyu grinya ani jibillahi alayhi salam aya amnaka bishli minge pour ces chiens sawanyo nama اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم malma islamo sina mo ko ngato bulwato sira amba khadija ma zambiloni ainda tugu aya bere ka tare akal mena minga aininga abul mamadi anye fwai ako isran du yakoro afu ma ibnu ammi bina gaddi wen cousin la yukhzika allah abada ko alati jaba افرق نما إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أكما كم محمد إبي فنادمي دسواتو إبي لانغولو إبي فينيدو لانغولو لا إبي تيادمي إبي سنيتو كو على تلابلا فيو amal maslamu tiba mutu flede deba ma kici bay folo ko ni do ci bada men nak ma dam nena amba khadi yo xawal yewte akama ale benga dembi o ngi ma khorbay abi sambi ko non kasi sangi me wala la warakatu bu nawfal ajja ci wala am siga tay nugo kita wonu jikina avant kamit tawratan injil to mun bubulo warakatu ibn nawfal tibaye kuma la khala yiro mina aw la khajo ako kunna musumi jigna sinna musa kan ko de jigna yika jibrila ko sabati usbut ya laitani kuntu jad'a iz yukhrijuka qawmuk la ansuranaka ya muhammad nasran mu'azzara alaykum an numa maganga uma donikma alquran de kalimatullahi al-ulya alakma khadibi fembe sanfi ako majigi nikungira funangene ka benima wati mina ika mo bini bo ki to ki labo ka dugula de kunna ila deme na be mi ka wasay wal maslamu ay sena Muhammad hakli sigi kajda ka fo adula abike ni wati nabi mai amba khadija ye senge bela jile ku sena Muhammad no fe islamay damnena ni wati muso bay ni to wati bay wati bana asabo labo ka tanu ye kulu dawlo ma dawlo la tleble koro sena to khadija turu no fe kata adon babul kana buluba ka senge bela jile ke fo na fatu sama sungulula
a fatura tile dama dɔ yani Abu Talib ka fatulu cɛ ci b'a jigi Ala ye hadamadenw na minnu kun b'a jigi kɔrɔ o san welela ko dusukasi san Ala de fɛn bɛ wuli b'a ye an ba Khadija ci b'a ma ɲa kɔ tile kelen don min na a bɛ fatu Ala ye ci bila ka na ci di Jibrila ma ka na ko kana Sayyidatuna Khadija fo k'a ka aljinɛdenw fɔ k'a jira k'a fɔ a bɛ sanu so d'a ma lahara ci kan nana fɔ ci b'a yɔrɔ bɛɛ n'a y'a da tulo kan a ko assalamu yuqinu salam Ala min ye kisi ye o bɛ kisi ci kana di ne ma balima silamɛw Ala ka nu ɲɛda ɲɔgɔn aljinɛ kɔnɔ ci b'a kɛrɛfɛ Sayyidatuna Khadija Ala kɛra ma ɲinɛ tile kelen n'a tun ye saga faga a bi a tila ko ka taa di Sayyidatuna Khadija terimusow ma a terimuso dɔ tun bɛ yen ko Khawla o fana kɛra ci b'a ka sagaba dɔ ye a ye fana sɛgɛn k'u fɛ ka taa Habasha sigi kɛ an ka hakili to Khawla ale bɛna kɛ ci b'a ka furu boloma ye Ala sɔnna an bɛ se ka min fɔ a ye Sayyidatuna Khadija ka ɲɛnamaya la an ba Khadija silamɛ fɔlɔ ci b'a kɔfɛ wabillahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullah